Те што време се покварило. Jesi nas našao? Dobro došao u Zagreb. Како си ми? Evo, odlično. Ti? Добро. Мало сте ми промокли или чини ви се? Malo proljeće, malo A to je. zakašnjela gripa iz zime. Борис Новковиć, драго ми е што сте дел од овој серијал Патот до успехот. Импресивна биографија кога е музиката во прашање. Станува ладно, може да влеземе во хотел Еспlanada Pa Загреб. idemo unutra, ovo je jedan tradicionalni zagrebački. Традиционален повеј. Gdje su ti dani protekli? Samo nasmiješi se i ne daj Bog da primijete. Samo nasmiješi se i ne daj Bog da primijete. Ako te budu pitali gdje smo to davno postali, samo nasmiješi se i ne daj Bog da primijete. Samo nasmiješi se i ne daj Bog da primijete. Više ništa nije kao prije, samo ista rana boli me. Kuda tvoje oči noćas gledaju, kada staru ljubav ne vide. Više ništa nije kao prije, samo ista rana boli me. Kuda tvoje oči noćas gledaju, kada staru ljubav ne vide. Ako te budu pitali gdje su ti dani protekli, samo nasmiješi se i ne daj Bog da primijete. Samo nasmiješi se i ne daj Bog da primijete. Više ništa nije kao prije, samo ista rana boli me. Kuda tvoje oči noćas gledaju, kada staru ljubav ne vide. Борис Новковиć, драго ми е што конечно се договоривме да бидете дел од овој серијал Патот до успехот. Добро ве најдовме овде во Загреб. Hvala lijepo, evo, dobrodošli u Zagreb i veliki pozdrav za svu makedonsku publiku koja nas Како gleda. сте? Jako dobro, odlično. Постојано работите на концерти, кога се договаравме последниот пат идам во Црна Гора и дам во Македонија не сме ве видели. Pa je, На солистички концерт. nešto sam u zadnje vrijeme dosta smo radili, bili po cijeloj regiji. U Makedoniji sam zadnji put bio sa naravno lijepim uspomenama na koncertu prošle godine u čast pokojnom Toši Proeskom i vidio tu i neke drage kolege iz Makedonije i iz cijele regije. A što se tiče solističkog koncerta, pa slažem se, bilo bi lijepo napraviti nešto u Makedoniji uskoro. Да, бе, бара публиката од аспект на тоа, кога реков Борис Новковиć ќе го снимам, може да ми земеш автограм. Викам,
Така што стои уште таа ваша карма. Вие оставивте еден значаен белег по таа некогашна Југославија, иако ние ве пратиме и сега. Што работите, како работите, бидејќи сте поприлично застапени по радиостаниците. Pa je nekako, ja sam imao sreću, mogu reći za sebe, da sam imao sreću još uvijek, da sam zahvatio još jedan period kad je glazbena industrija u pitanju. Moramo se malo dotaknuti industrije ako je glazba nešto što možda nije poželjno upotrebljava tako teške riječi kao što su industrija. Međutim, eto, u 80. godinama postojala jedno ogromno tržište, jedna cijela regija i tu je bilo jako puno razloga da ako si mladi, ako si krenuo nešto, ako si uspješan, da puno radiš. Zapravo da jako budeš produktivan, da izdaješ puno pjesama. Ja sam sve to skupa radio jer nisam ništa bolje znao raditi u životu i nije mi se ništa više sviđalo kao glazba. I tako da, eto, sreća je da u tom periodu sam uspio stvoriti jedan, ajmo reći, dobar temelj. Temelj u smislu regionalnog tržišta i svega ostalog, što je zapravo, eto, ta nekakva ljubav sa svom publikom iz cijele regije je ostala i do dan danas. Nekako neokaljana, što bi se reklo, i u ovim, ajmo reći, malo i tmurnijim vremenima koja su iza nas već debelo. Tako da nekako mi se nismo nikad razišli na nikakav način. Важевте за шармер, веројатно се уште важите и морам да признам и не сте се многу променили, иако јас не сум ве... Pa sad šta ja znam, ja sebe ne gledam istim očima kao što me vide drugi, ali ja mislim da nekako čovjek stari u skladu sa svojom osobnošću, sa svojim nekakvim karakterom i svim ostalim. Onda taj karakter vjerojatno kroz jedno određeno vrijeme i fizički dolazi do izražaja. Eto, tako da, vjerojatno ovo što sam ja fizički, vjerojatno je odraz i dijela mog karaktera. И сега, со оглед на тоа што емисијата е патот до успехот, пут кај успеха, како ми кажемо, ова е практично телевизиски портрет. И сега прашањето обично е клише, кој е Борис Новковиќ? Човек кој што, или дете кој што израснало во фамилија, во семејство кој што се занимавало со музика, сите знаеме кој е Ѓорѓе Новковиќ, вашата мајка исто така била професорка по музика. Вие првата гитара ја добивате на 13 години. Музиката нон-стоп била... Pa dobro, gitara je došla kasnije. Ne znam sad u kojoj točno godini. Neka osnovna škola je još bila, neki možda 5. razred, sad koliko imaš godina u 5. razredu, 12, tu smo negdje. Ali ja sam još išao i u nižu muzičku, znači ja sam svirao klavir, to je bilo prvi početci. Međutim, klasika je meni bilo nešto što nije bilo polje mog interesa, svirati klasičnu glazbu i... Pa teško je reći uopće za mene. Ja sam izrastao iz jedne muzičke obitelji, znači gdje su i otac i majka profesorica glazbe, otac također završio muzičku akademiju, znači ozbiljnu glazbu, pa je prešao iz ozbiljnu u neozbiljnu, ali... Dobro, nije baš neozbiljno. Ma mislim, šalim se, mislim u odnosu na klasiku i tu popularnu muziku, jel? Ali hoću reći, s druge strane, šta znam, ja bi teško sebe mogao definirati kad je glazba u pitanju. Ja to gledam kroz neke druge discipline. Mislim, imamo u glazbi disciplinu ljudi koji su ozbiljni glazbenici, znaju note, pišu neke orkestracije ili nešto fantastično reproduciraju na svom instrumentu. Ja sam to nešto sve pomalo. Ja sam neki alkemičar, ko onaj u Paulu Coelhu koji je zalutao u glazbu, ali nešto proizvodim alkemijski što ljudi prepoznaju. Teško je to reći. Mislim, ja kad bi sad rekao zapravo koliko ja znam o glazbi u odnosu na nekakvog akademskog glazbenika, ja znam jako malo o glazbi, realno. Ali ja znam jako puno o svojim emocijama unutra i znam jako puno svoje emocije pretvoriti u glazbu koja može zazvučati lijepo nečijem uhu. Evo recimo, to tako bi sebe definirao. Ne vjerujem tvojim usnama kada uzdah zalede, noćas te riječ ne sluša, ne dolazi do mene.
vjerujem tvojim očima, kada crno zaiskre, suza za srce je ljepljiva, al ti se ne omače i bude se nemiri, što su bliže to smo dalje mi, i već se tuga dirnuti da u snama tvojim ne vjerujem ja. Bude se nemiri, što su bliže to smo dalje mi, i već se tuga dirnuti da u snama tvojim ne vjerujem ja. Tvojim usnama, kada uzdah zalede, no česte riječ ne sluša, ne dolazi do mene. Ne vjerujem tvojim očima, kada crno zaiskre, suza za srce je ljepljiva, al ti se ne omače i bude se nemiri, što su bliže to smo dalje mi, i već se tuga dirnuti da u snama tvojim ne vjerujem ja. Bude se nemiri, što su bliže to smo dalje mi, već se tuga dirnuti da u snama tvojim ne vjerujem ja. Bude se... Неминовно беше да се занимавате со музика? Не покажувавте интерес за нешто друго или покрај вашиот татко и вашата мајка вие и постојано сте биле обкружени со музика и što ja znam, futbol, matematika, hemija, ne znam. Pa ja, evo, ja sam trenutno otac, imam 2 sina, znači, u životu i sad posmatrajući njih zapravo vidim i neke svoje momente iz djetinjstva i definitivno ono, ne nazire se uopće prema njihovoj ekspresiji i svemu ostalom da bi glazba mogla biti nekakav dio njihove budućnosti, profesionalne ili tako. Takav sam i ja bio kad sam bio klinac. Ja sam a priori govorio da neću biti u glazbi, da je to nešto što je dio moje obitelji, oca i tak dalje, a da ću ja imati neki svoj put. U ono vrijeme mene zanimalo sigurno sport, nogomet. Zanimalo su me i neke druge stvari. Međutim, u jednom trenutku zapravo prepoznaš tu energiju u sebi, prepoznaš nešto što te, gdje se ti dobro osjećaš i gdje osjećaš da percipiraš neke stvari drugačije od ljudi koji nisu u glazbi. Mislim da osjećaš nekako to više osobno i eto, jedan dan. Tako da ja isto ne bi za njih rekao možda jedan dan ih nešto potpuno drugo. Koliko godini ste? Moji klinci? Aha. 7, mlađi, a stari 10. Pa dobro. Тие се по спорт, ги интересира спорт или? Je. U judu su. Како ве воспитува? Како su vas odgajali? Mene? Da. Pa u biti svi mi koji smo još iz nekih prošlog stoljeća A on je patrijarhat, ona? koji smo proizvedeni u prošlom stoljeću smo nekako, ajmo reći, malo patrijarhalniji i malo konkretnije odgajani. Znači, ja mogu reći da je to bio jedan dosta strog, dosta klasičan jedan odgoj. I ja sam zahvalan što je to tako bilo, jer mislim da sam ipak jednu disciplinu, jednu odgovornost dobio, usađenu kroz svoju obitelj. A vi ste rodeni vo Sarajevo ili? Ja sam rođen u Sarajevu, ali samo rođen. Samo rođen Da. i
potom se samo rođen. Ono, tako da opere me Sarajevo, ono kad slijećem ili kad ulazim u Sarajevo, onda me opere malo štih Sarajeva, ono, osjetim se malo, osjetim to Sarajevo kao nekakav grad u kojem ja na kraju krajeva nisam nikad živio. Ali eto, ono, pojam da si rođen u Sarajevu je onako zgodna stvar. A dobro, kada izrasnavte? Ovdje vo Zagreb, така? Gdje ste izrasli? Da, kako vam je prošlo detinjstvo? Moj otac je kad sam imao 6 mjeseci preselio u Zagreb. Tako da ja zapravo ono, pamtim Zagreb kao ono, gotovo parodni grad. Jedno sretno djetinjstvo, jedan mirna ulica, miran kvart, nije bilo puno auta. One smo stavljali kamenje veće na sred ceste, tu smo igrali nogomet 2 na 2. To je isto zaustavljali promet i tako, ali mislim jedno, mogu reći stvarno sretno djetinjstvo. To je tuka nekada? Mislim tuka nekada centar... Pa to je dio grada, eto tako, recimo ne u samom centru, više spada u taj nekakav, što je i moj afinitet i dan danas, volim biti malo više u nekoj prirodnom dijelu grada, ono negdje pod Sljemenom i tako, gdje ima puno prirode, da si blizu, da si brzo u gradu, a da opet nisi u samom gradu, jer beton i ona gradska gužva je sve ono što meni ono, po mojoj vokaciji kao osobi ne paše. Вие кога почнавте да се занимавате со музика и успеавте дефинитивно да го наметнете вашиот имидж на Борис Новковиќ, како своја индивидуа, не Борис Новковиќ, синот на Ѓорѓе Новковиќ, успеавте да се одлепите од таа приказна. А во детството бевте синот на Ѓорѓе Новковиќ или како сте били у детинство? Децо како син на Pa ne mogu ja reći, mislim, bilo je par, sigurno, uvijek se znalo dogoditi poneka situacija u životu kad te neko podsjeti da si sin od Đorđe Novkovića ili kad ti vidiš da to neko registrira. Ali ja nisam živio sa tim, uopće s tim bremenom, niti uvjerenjem u glavi, niti nešto. Za sad ja živim pod paskom poznatog oca. Ja sam bio najobičnije dijete gdje je ta glazba kao i u svakoj drugoj kući, gdje je u obitelji neko nešto radio, taj posao se gledao kao posao, mislim. I jedino što naravno nije glazba konvencionalni posao, pa sam ja i sudjelovao u tome da sam pričao, da mi se neka pjesma koju je on napisao trenutno kad sam bio dijete više sviđa, manje sviđa. Imao sam neke možda konkretno izvođače s kojima surađuju koji su bili više simpatični, manje simpatični. Tako da s te strane je to bilo tako, a što se tiče mog nekog odrastanja kao... Bevte mirno dete? Ja? Da. Pa nisam baš bio miran. Ne? Nisam baš bio miran. Dosta sam bio živ. Dosta onako sklon i glupostima, svakojakima i... Onako, spadao sam u malo nemirniju djecu. Ali ne o djecu koja bi bila sklona nekom ozbiljnijem problemu ili tako, nego... Na primjer? Pa ne znam, teško bi. Na primjer, padala je kiša, eto, ja i moj prijatelj nismo imali kišobran, pa smo uzeli školsku klupu i otišli do dućana. Pa nas je čekao ravnatelj škole kad smo se vraćali, kad smo nosili školsku klupu iznad glave. I eto, malo smo dobili neke upozorenje i to je takvim stvarima sam bio sklon. Не, добро, ова е интересантно. Јас сум мислил у Македонија е приказната дека сите некако нешто краделе по кајсие, не знам, по туги дворови сад. Затоа прашувам како е приказнато овде во Загреб. Не знам какви лудори сте правиле како деца. To je ostalo i kasnije u mojoj karijeri Poznat sam bio po smicalicama koje sam priređivao svojim pratećim muzičarima, a kasnije i možda nekim... Smicali sam nekim šalama i tako dalje. Da. A dobro, kako vi tek na klупата да ја земете? Како вам е пало на памета на кузите клупу и... Pa ono, praktično, pada kiša, nemaš kišobrana, klupa te malo čuvati. To je vaša ideja? Da, dobra ideja. Jedno što kad smo se vraćali, pol škole je bilo na stepenicama skupa sa ovim pročelnikom škole, ali dobro. Rođeni
u dlan nam nisu gledali, tajnu vječnosti otkrili, nisu nikada. Suze idu u gomili, topla groznica ljubavi, tvoje oči mi sklonili, neki ljudi zli. Ajša, Ajša, moja pustinja, Ajša, Ajša, moja svetinja. Ajša, Ajša, suze padaju, Ajša, Ajša, molim te ostani tu. Moja duša ti robinja, srce gori ko buktinja, ne daj im da me otrijezne, ne daj molim te. Suze idu u gomili, topla groznica ljubavi, tvoje oči mi sklonili, neki ljudi zli. Ajša, Ajša, moja pustinja, Ajša, Ajša, moja svetinja. Ajša, Ajša, suze padaju, Ajša, Ajša, molim te ostani tu. Ajša, Ajša, moja pustinja, Ajša, Ajša, moja svetinja. Ajša, Ajša, moja pustinja, Ajša, Ajša, moja svetinja. Ajša, Ajša, suze padaju, Ajša, Ajša, molim te ostani tu. Кога се случува музиката? Кога, бидејќи велите на почетокот, не сакав музика. Повеќе ме интересираше спортот. Кога доаѓа музиката дека е тоа што сакам да го работам? И како реагираше вашиот татко кога му рековте да? Вие почувате сами или со бендот Ноќна страша, како оди таа прика? Pa teško je to reći kad je došlo do toga, ali Пресвртницата кога е? znaš kako je počelo? U biti, počelo je tako što sam ja sam volio strašno muziku, volio sam određene izvođače u svojim godinama i tako da. I slušao sam te pjesme, zviždao sam te melodije. Međutim, meni se počelo u glavi događati da kao klincu da sam ja stalno u glavi počeo nekakve svoje melodije proizvoditi. I ostajale bi mi zapamćene u glavi, ja bi ih zviždao u sebi i imao sam neku viziju već kako bi ta melodija zvučala i tako da. Zapravo sam
pisao pjesme, prve pjesme. One su u početku bile u mojoj glavi, onda sam ja počeo njih uz gitaru snimati, izvoditi, snimati ih na kazetofon i tako dalje. I to je tako počelo, eto. To je tako počelo i počelo je tako da te pjesme koje sam ja napisao nekad bi pokazao pokojnom Đorđu, nekad Đorđe pokazao nekom svojom kolegi, uglavnom ljudima se to počelo dopadati, mislim, počelo im se sviđati. I onda smo došli do nekakvih demo snimaka, našao sam neki demo studio mali, onako da možemo čuti kako to zvuči sve skupa studijski. To je zazvučalo dobro i tako, tu je krenulo. Evo. A Đorđe kako je reagovao kad ste rekli ja idem, ili niste mu rekli? Pa ne, on je reagirao ok, mada je bio onako neutralan u početku. U početku ga to nije nešto, kako bi rekao, niti ga je specijalno zanimalo, a niti je bio specijalno odlučio da ja uđem u taj svijet, odnosno nije mi niti dao ni podršku, a niti mi odmagao, bio je neutralan. А инаку бевте под влијание на југословенската поп-рок сцена или сте под влијание на светска Pa поп-рок više сцена? na svjetska, naravno. Да? Што? Например, кој? Не од аспект на идоли, меѓутоа што е она што го слушавте тогаш? Pa ja sam mainstream zapravo, uvijek bio, cijeli život sam bio mainstream, već kao mlad sam bio mainstream, mada sam i bio u koraku sa tadašnjom, ajmo reći, trendi glazbom. Znači, svidio mi se novi romantizam u 80. godinama, znači, od Spandau Ballet, Duran Duran, Klasik Nouveau i tako. To je pravac koji se mene dopao i generalno, ne samo kroz glazbu, nego i kroz stil jedan određen. Svidio mi se u 70. godinama kasnim novi val, New Wave, koji je zapravo ostavio traga i na našoj muzičkoj sceni kroz neke bendove koji su tada u svojim produkcijama dosta se naslonili na taj novi val. Tako da sam bio to, a mainstream sam bio kroz Beatlese, Stonese, ne znam, Bruce Springsteena, Elton Johna. Сите тие лектири. To su bili izvođači koje sam ja volio već kao klinac, koji su bili daleko generacijski od mene, ali sam tu glazbu prepoznao. Добро, како се случува бендот Ноќна стража? Вие свиревте по гаражи, кај нас во Македонија така вично srednjoškolci, Pa to su bili gimnazijalci srednjoškolci, po garaži, to je pa bilo nas je gitari, troje zapravo i onda mi smo izašli kao... Devojki, u princip sekada je ta prikazna. Ne, ovo je bilo čisto interna stvar iz razreda, gitarista mi je bio iz razreda, drugi gitarist, basista je bio njegov prijatelj, tako da smo jel ti znaš nekog, znam, ovo je dobar. I ok, onda smo dalje, zapravo smo krenuli vizualno kao nas trojica, a kasnije smo zapravo kupili band koji bi još mogao biti kvalitetan svirački da možemo svirati live. I kako se случува, кој е првиот сингл, која е првата песна, каде одите во студио, демото, Zapravo prva pjesma nije bila, mnogi kažu da prva pjesma bila Tamara, ali nije prva pjesma bila Tamara, prva pjesma je bila Ne zove me njegovim imenom, koji je bio singl, jedan koji je izašao prije albuma. I ja sam s tim singlom, kod danas se sjećam, 86. godine, gostovao na Beogradskoj kronici. I otpio sam taj singl, mi smo to nešto pojavili se par puta negdje po nekim televizijskim emisijama, ali se ništa specijalno nije dogodilo. U biti sam dobio dobrih nekakvih kritika, pitao je neko ko sam ja, tako dalje, ali ništa specijalno nije dogodilo. I onda smo završili taj album i taj album je izašao za Croatia Records i sutra dan, nakon što je izašao album, je bila emisija Nedeljno popodne, regionalno, nedeljni show koji je išao u cijeloj regiji. I u tom Nedeljnom popodnevu je premjerno pušten spot za pjesmu Kuda idu izgubljene djevojke, odnosno Tamara. I tu se dogodilo nekakav, ja ne mogu to objasniti, neka magija, nešto se dogodilo u tom smislu da je od sutra dan ta pjesma definitivno razbila kompletne radio postaje i ušla na velika vrata u eter. Biće rata, kažu svi, ali ja ću umrijeti od ljubavi. Ko mi tebe uze, Tamara, prodala si suze drugima. Noćima ja sanjam tvoje tragove, kuda idu
djevojke. Ko mi tebe uze, Tamara, prodala si suze drugima, noćima ja sanjam tvoje tragove, kuda idu izgubljene djevojke. Noćas sam ti opet sam, da me barem nešto udari. Biće rata, kažu svi, ali ja ću umrijeti od ljubavi. Ko mi tebe uze, Tamara, prodala si suze drugima, noćima ja sanjam tvoje tragove, kuda idu izgubljene djevojke. Ko mi tebe uze, Tamara, prodala si suze drugima, noćima ja sanjam tvoje tragove, kuda idu izgubljene djevojke. Ko mi tebe uze, Tamara, prodala si suze drugima, noćima ja sanjam tvoje tragove, kuda idu izgubljene djevojke. Ko mi tebe uze, Tamara, prodala si suze drugima, noćima ja sanjam tvoje tragove, kuda idu izgubljene djevojke. Ko mi tebe uze. Ostanete со нас. Tišina ko sidro veže mrak, u meni polako kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme. Do zore je ostao još koji sat, a vani nemir ko da je rat. Oblačim kaput i odlazim da sve zaboravim. I opet Dunavom plove brodovi, a ti više za mene ne brini. Ko lišće sam, vjetar me raznosi, vukovi umiru sami. I opet Dunavom plove brodovi, a ti više za mene ne brini. Ko lišće sam, vjetar me raznosi, vukovi umiru sami. Tišina ko sidro veže mrak, u meni polako kopni strah. Oblačim kaput i odlazim da sve zaboravim. I opet Dunavom plove brodovi,
a ti više za mene ne brini. Ko lišće sam, vjetar me raznosi, vukovi umiru sami. Sam vjetar me raznosi, vukovi umiru sami. Ko lišća sam, vjetar me raznosi, vukovi umiru sami. Кога ја правевте Тамара, сега вие предпоставам не сте во тие времења не сте замислували дека правите нешто кое што ќе остане и после 30-40 години. Da, Тоа е 80 и која? 7-8? 6. 6. Тоа некако како Нострадамос му доаѓа во смисла бичурата кажу сви, а ја ќе умрете од љубави. Pa zvuči proročanski, iako zadnje što bi mi palo na pamet u životu da će biti nekakav rat na ovim prostorima i na prostorima gdje ja živim i na prostorima publike koje sam se ja obraćao, recimo, ne znam, još dalje 5 godina dok nije došlo do rata. Moja, ajmo reći, metafora ili kako god to nazvali, se odnosila zapravo na, tad je bilo aktuelno, kako je stalno aktuelno zapravo na svijetu, nekakve krize, polusukobi, neke prijetnje. Tad je bila aktuelna ona odnos Amerike i Rusije zapravo, koji je uvijek aktualan, ali mislim tad je bilo to aktuelno sa nekim programom Rata zvijezda, mislim da je tad, da li je Reagan tad još bio predsjednik ili tako neko. I uglavnom bile su velike prepucavanja i tako dalje. I to je bila nekakva moja logična, jedan mali, ajmo reći, hipi bunt u 80-im godinama spram, ajmo reći, jedne svjetske političke situacije koja nije ništa novo nego nešto se provlači, ali za jednog 18-godišnjaka kad sabereš nekako i misliš da živiš u nekoj budućnosti, u nekom društvu koje je daleko, recimo, od nekih drugih svjetskih ratova i tako dalje, pa misliš da je nemoguće da se tako nešto dogodi, ali zapravo... А тоа е само 4 години пред да почне практично распадот на Југославија. Вие тогаш, како млад бунтовник, не се ли чувствуваше тогаш дека ќе дојде до распад на Југославија? Или се чувствуваше, може би? Pa teško mi je o tome govoriti. Mislim, postoje mnoge stvari za koje ja nisam uopće ni kompetentan, ni uopće da niti se razumijem u to da govorim. Jednostavno mogu reći da čisto kad je došlo do tog momenta raspada Jugoslavije, ja sam kao mlad čovjek, znači sa 18 godina, 19, jedno 5-6 godina bio na turnejama po čitavoj Jugoslaviji, znači upoznao sve žive moguće narode. Da, pa zato vikam se osjećaše na koncertite. Naravno da sam razmišljao i mislio sam kako, s obzirom da sam imao predivnu energiju izmijenjenu sa raznoraznim ljudima iz raznoraznih dijelova ove regije, naravno da mi je bilo žao i da sam mislio da li ću ikad više moći tako uživati sa raznoraznom publikom s kojom sam imao tako lijepe koncerte. Ali evo, drago mi je da to sve nekako prošlo i da danas opet, naravno, svi mi imamo u regiji svojih problema, svi smo mi naslonjeni na svoje lokalne stvari, međutim, eto, još uvijek ta nekakva interes za ljude koji su dali neki dobar obol postoji. Не, регионот е осуден да соработува, тоа несомнено. Мене ми беше прашањето во смисла на тоа дали кога одевте на концерти веќе се можеше да се осети помеѓу младите некакво, што ја знам, дека ќе дојде до распад на Југославија. Например, кога разговарав со Горан Бреговиќ, и тој вели, ние ништо не можевме да приметиме, да видиме, се до 91-92, кога на концерти почна да ми се појавуваат со српски знамења, не знам, вакви знамења, такви националистички. У тој аспект дали... Дали сам ја нешто тада... Да, дали кад сте ишли на турнео, ја знам, Југославија, дали се...
Ja razumijem ovaj mislim u Gorana princip koji je da. ipak u to doba imao nekakve prefikse koji su bili, naravno, ja sam bio izvođač koji još uvijek bio u to doba tinejdžer. Mislim, obraćao si tinejdžerskoj publici. Pa da, zato to saka zato kažem, ja to jednostavno nisam došao u takav doticaj sa takvim, recimo, ajmo reći, problemima u to doba koji su se već vidno događali. Jednostavno, ko bi došao nekom dečku koji ima tad u to doba 25 godina na koncert gdje dođe pretežno ženska publika. Mislim da tu nije bilo mjesta da su se takve stvari mogle osjetiti. Ja sam ih mogao osjetiti kroz dnevne društveno-političke teme i tako dalje. Ali kroz moje koncerte ne. Ta Tamara, koliko 120.000 kopiji, koliko se prodava od toga? Ne, 180. 180. Je. Ma ne mogu, mislim, to danas potpuno... Pa ne, u današnje doba možemo samo brojati klikove na YouTube-u, više ove prodaje nekih CD-a i to ne možemo brojati danas. Mislim, možemo iz prošlosti, ali iz današnjeg doba. Togaš, koga veke dođe to 180.000 kopiji, to uopšte не е мала бројка, уште далеко бројка за подценување. Тогаш си рековте, чекај да застанеме малку, ово е веќе сериозно. Како сте размишljali тада? Затоа што како дали у музици. Затоа што након Тамара ви радите јачи од судбина још поуспешни албум. Да. Па доđe dok svire radio i to je i tako ide. Pa razmišljao sam šta znam, ko što bi danas razmišljao neki mladi nogometaš koji igra, ne znam, za reprezentaciju Makedonije ili Hrvatske. Isto tako, mislim, trudim se da dam sve od sebe, trudim se da budem u tome 24 sata, da razmišljam 24 sata, da 24 sata imam onaj pasivno-aktivni način razmišljanja u glavi, da mi načnem neku problematiku, nađem neki dobar stih, nađeš neku riječ koja ti zvoni i onda ti cijeli dan zapravo povremeno ti se uključuje tvoj um i vraća ti se na tu problematiku zapravo i ti živiš glazbu 24 sata. I kad ne sjedneš za gitaru u svoju sobu da napišeš pjesmu, ti zapravo je kroz cijeli dan negdje analiziraš nešto što si smislio. Međutim, to se skupa je tada jako dobro i imalo smisla zato što su bile tržišne brojke nekakvog tržišne utakmice takve da je to bio ozbiljan biznis. Jer kad ti proizvedeš, kad jedna diskografska kuća, Croatia Records ili ne znam, PGP, RTB ili ne znam bilo koja, kad proizvede u godini dana 2 miliona nekakvih proizvoda svojih, a ne govorimo 2 miliona mojih, nego sve ukupno što prodaje od drugih izvođača i tako dalje, imaš nešto ozbiljno, neki ozbiljan proizvod. I onda je sve to skupa si u ozbiljnoj igri. Danas ja ne živim svoju glazbu 24 sata u svojoj glavi, jer nemam potrebe, ne mogu toliko kvantitetu stvoriti u odnosu na ono što je danas, što su zakoni tržišta. Danas albumi ne postoje, danas glazba nije proizvod fizički, ne stavljaš ga u mašnicu, u celofan, ne prodaješ ga, nego ga streamaš, gledaš ga na YouTube-u i tako dalje. Drugačiji su danas zakoni. Ajmo reći da je to sve skupa danas više lifestyle, a manje biznis. A nekad je bio lifestyle i biznis. Mislim, i danas je biznis, ali na drugačiji način. Da. Ali мене не ми се допаѓа денешниот бизнис, меѓутоа тоа е веројатно реалноста, треба да Meni se dopada riječ biznis u glazbi. Zašto? Biznis, da. Zato što se mogu riješiti pola, na taj način se možeš riješiti 60% svih onih koji su zalutali u glazbu kroz Big Brothers, kroz reality show, kroz nakaradne ispade i sve ostalo. Kad je biznis bio prisutan u glazbenoj industriji, onda se znalo ko je ozbiljan biznis, a ko je pojava za cirkuska pojava. Danas je to malo sve skupa u istom košu. U tvojoj sobi sentiš svira, odlaziš na spavanje, a ja zamišljam da sam kraj tebe.
Odlaziš na spavanje, a ja zamišljam da sam kraj tebe. Gasiš svjetlo i u tami skidaš haljinu na kopčanje, a ja gledam još u tvoje prozore. Dok svira radio, šta bi ti radio, na 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 na. Dok svira radio, šta bi ti radio, na 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 na. Samo da sam ove noći kraj tebe. Dok svira radio, šta bi ti radio, na 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 na. Dok svira radio, šta bi ti radio, na 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 na. Samo da sam ove noći kraj tebe, na 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 na, na 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 na. Dok svira radio, šta bi ti radio, na. Обично се обраќавте на женска публика? Da, ja to ne dijelim. Ja to ne dijelim, ja sam samo... Па не, прашувам затоа што женските лудуваа за Борис Новковиќ. Pa I ja generalno- generalno mislim da su žene pametnije od muškaraca. Спортувате или не спортувате? Pa jesam u Da? sportu, ali nisam više u nogometu, to je onako nešto što je bila moja velika ljubav, ali u nekom prijašnjem vremenu, tako da sad je više... А трениравте негде фудбал као клинаc? Сте тренирали? Jesam, ja sam igrao u Dinamu, ja sam bio i u juniorima Dinama i bio sam takmičar, da. Tako da ja sam bio stvarno, nogomet je bila moja druga opcija. На која позиција игравте? Centarfor sam bio. Нападач? Da, centarfor. А ви Klasični. danas bili Mario Mandžukić, така? Нешто. Više sidraš. Mandžukić puno trči, ja sam bio više u Pančev, Darko Pančev. To je bio. Ja sam ona klasična Или devetka. Васил Рингов више. Klasična devetka.